النهارده جاي اعرفك ازاي تخلي بنتك حاهرة او شمال او اي حاجه بحرف الشين. افهميها بقى زي ما تفهميها. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي كل واحده في بيتها عندها بنت، اذا كانت ام او اخت، اول حاجه بتعملها وتقول لاختها او تقول لبنتها وهي رايحه الجامعه تلبسها لبس ضيق وبتاع. في ناس بقى بتبقى يعني عندها فجر باين بتعمل الكلام ده للبنت من وهي صغيره، فالبنت بتطلع فهم قد الدنيا. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اقول لك انا اللي بيحصل. اول حاجه انت بتعمليها بتلبسي بنتك لجن ومش عارف ايه والكلام ده عشان تبيني جسمها عشان تجيب لك عريس، لان انت دايما بيتردد على لسانك جمله اوعي ترجعي من غير العريس، اوعي مش عارف ايه. انا بشوف الكلام ده والله، بشوف الناس بتعمل كده مع عيال، اوعي ترجعي ما مش عارف ايه، اوعي مش عارف ايه. فالبنت بتنزل ممكن ما تتوفقش، فتحس ان هي عندها حاجه غلط او في مشكله، وهنا بقى انت بتعمل لها مشاكل نفسيه كبيره جدا، يعني ممكن تاثر عليها لدرجه ان هي تخليها يعني تلغي الفكره من دماغها، فكره الجواز ده. بصي، اول غلطه انت عملتها لها ايه، قد ايه ممكن تاذيها. تعالي نخش بقى على الغلطه الثانيه، الا وهي بنتك لما هتنزليها بلجن والكلام ده كله عشان انا ابص على جسمها، انا او غيري يعني ابص على جسمها فتعجبني، فدي حضرتك انا كده مش هتجوزها، لان مش دول اللي احنا بنتجوزهم. دي حضرتك كده انا هاخدها اقضي معاها ليله، والله زي ما بكلمك مش دول اللي بيتجوزوا، مش دول اللي احنا بنتجوزهم. وهنا انا بتكلم على فئه الرجاله، مش فئه القرايل، مش فئه مش عايز اذكر بقى كلام كتير ملوش لازمه. انا بتكلم على الرجاله، الراجل اللي بغيور على اهل بيته، اللي بغيور على الست اللي هي مراته وامه. الناس دي دول مش كتير، والله مش كتير. اللي هو يعني مش عايز مراته معلش في الكلمه الهوا يضايقها، ماشي؟ ده الراجل غيور على مراته، بيحب مراته، بيحترمها، بيقدرها. ده مش موجود. فحضرتك بنتك مش هتنفع تكون الست دي، يعني مش هتنفع تكون الست اللي هيكون معاها راجل غيور عليها بالطريقه دي. حضرتك بنتك خلاص هي طالعه من صغرها متربيه على انها تبقى عاهره، فاخرها ايه؟ اخرها نروح نقضي معاها ليله يوم وخلصنا. مش دي اللي بتتجوزها حضرتك. لما باجي اتكلم مع حد في الموضوع ده، اول جمله بيقولوها ايه؟ ده انت كده عايز واحده فلاحه. عايز اقول لك اقل فلاحه ده لو فيهم قليلين مع انهم كلهم ما شاء الله عليهم، اقل فلاحه شبشبها بمقام افضل واحده هنا، والله العظيم. واحده بتعين جوزها، تربي ولادها، واخده بالها من بيتها. ده مش موجود دلوقتي. ليه؟ بيت ما فيهوش فيه تربيه، مفيش تربيه، مفيش. انت همك البنت تتجوز وخلاص. طيب فكره الجواز الناس بتاخدها ايه؟ واحد وواحده ينطوا على بعض، يخلفوا خلفه. والله معلش اعذروني بقى في الالفاظ اللي بقولها، يخلفوا خلفه ما يتعبوش في تربيتها، لان هم ما بيربوهاش. البنت بتترمي عند امها ولا عند ابوها ولا عند امه ولا اخته، ايا كان يعني، تترمي في اي حته البنت. ليه؟ عشان الام شغاله والاب شغال. ليه؟ عشان عايزين ندخل البنت مدرسه زي ابن خالتها، زي بنت خالتها، زي بنت عمها، زي مش عارف ايه. فاصلا ما فيش في البيت لا قيم ولا اخلاق ولا تربيه ولا في اي حاجه، والله زي ما بكلمك. فحضرتك انت كده بتساعدي بنتك ان هي تبقى عاهره، والله انت ما بتساعديها ان هي تتجوز. الجواز عامل زي الاكل والشرب والشغل وكل الحاجات دي، دي حاجات بتاعت ربنا. ربنا لما بيكرم الشخص بيكرمه لو هو فين، لو هو فين. زمان الناس كانت بتتجوز وما فيش السوشيال ميديا ولا في لجن ولا في الكلام ده. زمان النسوان كانت بتلبس كلسون انتوا متخيلين؟ وكانوا بيتجوزوا وبيعيشوا. دلوقتي ما فيش. لو ربنا كرمها في يوم من الايام واتجوزت هتطلق برضه، لان هي مش هتعمر. اسمعي بقول لك عليه، يعني واحده زي اللي انت بتشكليها دي عشان خاطر تجيب لك عريس، انا واحد من الناس اهو ما اقدرش اسيبها في البيت لوحدها. يعني دي عايزه تحط لها كاميرات في الحمام. ايوه، اصل دي مش يعني دي مش محل ثقه. طب ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني انت بتدمريها نفسيا وبتخليها شمال وانت مش حاسه، والله زي ما بكلمكم بمورد الله، بتخليها شمال وانت مش حاسه، وتيجي بعد كده تقولي اصل البنت مش فيش. يا جدعان بلاش يا جدعان ان انت تقعدي تقولي للبنت انزلي وهاتي العريس في ايدك وانت جايه واعملي وسوي، وتقعدي تلبسيها لبس مش محترم. على فكره اللبس المحترم بيخلي البنت جذابه اكتر، عشان بس اعرفك ان في جهل عندكم وان انتوا بتقلدوا الاجانب وخلاص. والله العظيم اللبس المحترم بيظهر انوثه البنت ويخلي الواحد يلتفت ان هو يبص للبنت دي. مش معلش نزلي واحده قلعه جسمها كله باين، معلش في الكلمه، انا ممكن اجيب لك لون مش عايز اذكره بقى من لبسها، وحضرتك منتظره ان واحد يتجوزها. لا حضرتك ده والله مش هينفع، والله دي مش هتتجوز كده. دي اما هتتجوز عيل فانيلا، مش واحد غيور على اهل بيته. مش تتجوز كده، تتجوز عيل اريال. انا رايحه مع اصحابي عادي، انا رايحه مش عارف ايه عادي، تركب مواصلات وتتزنق في المواصلات، ده يزنقها وده يزنقها وده يعملها عادي. ليه؟ لان خلاص هي متعوده على كده، وفي نفس الوقت هو كده. فين ايه؟ طيب انت عايزه واحد كده؟ بتدوري على واحد كده؟ بتاهليها انها تتجوز واحد كده؟ الله يكون في عونكم، والله العظيم الله يكون في عونكم.
ويجوا يقولوا ايه الشباب مش عايز تتجوز ليه؟ لا حضرتك انا مش هينفع اتجوز واحده عاهره، مش هينفع والله. لازم واحده تكون بنت الاخلاق، متربيه، بتعرف تاخد بالها من بيتها، بتعرف تطبخ، بتعرف تنظف بيتها، كل الكلام ده حضرتك الكلام ده مش موجود دلوقتي. النهارده معلش في الكلمه الناس تدفع دم قلبها وتروح تتجوز على ما بتعرفش تعمل كوبايه شاي. يعني اجيبك ليه؟ اصل خدها وعلمها. لا انا ما بعلمش، انا مش بتاع تعليم. انت امها ولا اختها ولا ايا كان الشخص اللي معاك، انت فين ولا انت فين؟ لو انت مش هتعلميها انت مستنيه لما تبقى شحطه كده وتجوزيها وانا اعلمها لك ولا اجيب لك حد يعلمها؟ لا يا ماما انا ما اخدش حد انا اعلمه، لازم تيجي هي متعلمه جاهزه تعمل كل حاجه. يا جدعان انا حضرت كميه جوازات مزيفه تخلي الواحد ما يفكرش 1% في الجواز والله العظيم. ايه ده يا جدعان؟ واتقوا الله في عيالكم وفي نفسكم عشان ما يطلعوش عاهرات.